Ассаламу алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарон ва хоҳарони азиз, имрӯз мо дар даруни масҷиди Мадина ҳастем. Яке аз дарҳои қариби мо ин дари Бабул Ҳиҷра аст. Баъди ҳамин даре ки мо ҳозир нигоҳ карда истодаем, баъди ин дару Бабусалом аст. Бабусалом он даре ки дохили вай барои зиёрат кардан ба ҳабиби Худо алайҳиссалоту вассалом медароянд. Дар он тараф равзаи шариф аст ки пайғамбари Худо, ҳабиби Худо алайҳиссалоту вассалом гуфтааст ки ма байнал минбари ва байти равту мин рияди ҷанна. маънои онро дорад ки замини ҷое ки байни минбари ман аст ва хонаи ман, ин замин, ин ҷо яке аз ҷойҳои биҳиш аст. Парвардигорам ҳамаи моро насиб гардонад ки мо дар он ҷо намоз хонем ва савоби онро гирем. Иншоаллоҳ баъди 2-3 дақиқа азони хуфтан мешавад, якҷоя азонро гӯш мекунем ва баъди азони якҷоя иншоаллоҳ барои ҳамаи шумо, барои ҳамаи мардум, барои ҳамаи мусулмонон иншоаллоҳ дуо мекунем, барое ки баъди азон дуо мустаҷоб аст. Иншоаллоҳ мо умед дорем ки парвардигори мо ва дуои мо иҷобат мекунанд ва корҳои мо дар ин дунё сабук мегарданд ва умеду орзуое ки мо дорем иншоаллоҳ ба анҷом мерасанд. Парвардигори мо меҳрубон аст ва бисёр суолҳои бародару хоҳарои мо аст дар бораи ҳаҷ кардан, дар бораи умра кардан. Шумо метавонед дар поёни ҳамин навор нависонед ва он саволҳое ки шумо менависед иншоаллоҳ мо кӯшиш мекунем иҷобаташ, ҷавобашро нависонем ва чӣ тавр дар ҳамин вақтҳо умра кардан. мисол одамое ки паспорти хориҷӣ доранд, мисол Россия бошад ё паспортҳои Тоҷикистон бошад, чӣ хел кардан лозим аст, мо иншоаллоҳ бо нақл мекунем барои сабук кардан, барое ки бар мо осонтар шавад. дар ин ҷо бисёри одамҳо баъди намози хуфтан медароянд барои зиёрати ҳабиби Худо алайҳиссалоту вассалам. Дарҳояш кушода аст ва 24 соат мардум метавонанд зиёрат кунанд. лекин барои намоз хондан дар он тараф, дар равзаи шариф, бояд иҷозатнома доштанд. Бе иҷозатнома раҳ намедиҳанд. Чанд одами бародарои мо буд ки рафтанд, бе иҷозатнома рафтанд, онҳоро гардонданд. Ним соат, қариб 1 соат интизор шуданд.
سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيل والفضيلة وابعثه الله مقام محمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. پروردگارم همه ما را در کمال حفظ بگردان. پروردگارم ما را در کمال نگه دار، گناههای ما را ببخش. پروردگارم ما را به کارهای عمل صالح توفیق ببخش. پروردگارم ما را ایمان کامل. پروردگارم اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النار. پروردگارم آن روزی که ما به قبر می درویم قبرهای ما را بیشتر بگردان و قبرهای ما را از علوی دوزخ نگردان یا رب العالمین. پروردگارم با کارهای ما سبک بیانداز. پروردگارم همه مشکلهای ما را دور بگردان. پروردگارم همه ما را نصیب بگردان که در این زمین های مقدس نماز بخوانیم، حج عمره کنیم و به مردم تاجیک و مسلمان دعا کنیم. السلام همه شما را برادران به پیغمبر خدا میرسانیم. الصلاة و السلام علیک یا سیدنا یا رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.